Kaksingat ke maulas ke wa. Lo malap ke at mulsun lan simsinginge. Ngina kate Taga katindakan ni alule broile fakat fashnamet kilen lakshmi singeo. Ana gosti ang ating interest kalba. Ngina ashke screen ang ikatinkan bak fashnamet. Akla malap na sinkat ke kaumala sinasish misinge. Kat kain daga sisin siya kong gastal kilen misinge abe. Dem dawa ke daga nilasho ke unsuko broile fakat fashnamet. Kima magatashke o. My guest tangin agi usi unsu konge kadin dip shila fakat fashnamet. Man bain goes na kayo wakla malap ke ashlo usan. Nakmas click like and share. Dark pangay. Jesus Lord. Jesus Lord. Jesus Lord, Jesus Lord.
when Jesus open Jesus, 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 When we come in, or election kakshak, Lashke wana sinkat papa the Martin Gashao, our Kishipin win Kulosi Fun and Adel Jesus Christ, Rangagom, Palakalang Lal, Pakotin Lal, Sudbailyak Gishilen Sasha. Anakositan Len Sim singing Len Pena, Me, York Mother Sikyak, Finan Merki, Ki, the Shifella in New York. Ki len singi ki katabel sumla. Napalini ko ya pegat liyan ki simit ma alena force fakik pegi kasten god el rapa kasho mal kanro fin fel singi na masima pakum da pa itekle mo lala ni ko ya machingan gosli igala ma pakum ta shi ya to ngol sim dan kielan shakna mo dalik shik mugul shi dalik shik dan sinatal nada los manganda ko alena kalimila fela singa kumta kem singing so evil kat sang kashkashak lash sang falokin mawu mamoitaro el machimay tayak ma for na ki campuses ngay finan American gan luti ko debate panasin scholars talik lut ngay el fact lamo koset te ko nga ta ni lut losan abay kaya ke elara muguna yok singay finan Utah at liela tat ngalan kaya well siya nga soror na may pakum tasi violence silde answer na ki kat fin tension na sinmitsi sham pa isang rela somno rin kat broy pa rela mange rela na yok shipe katin dako ni ki kastan kat fakat should be fast na mit malutot lash mising anak yang akalem yemetigi fasili klasya kaya malutot lash dako ki James saptalimikot fa singalun ke singalalgos nang akin arela may fax singan etiket fast na mito inalan sila kat mo ito etten siya ki mga tasakta malasin come to the middle tako ay tayo siya na dialogue pa yok siya mito pangay kata mamakatin na katin akilin bem singi alana mali pala ke chamber finan mit katalal fungi ke congress lash nge finan America nge pangon yak kinorexia praya asikolyepe be a period in silence mange am dogin nan kala mit fuga kolkat misingi narale yok shipe katin ko nayak mange dayan sing akum mass control akum ke aba katta ki mak ke kastan ka den sang kolkat at fashion
Nara mange takatanain when bang tatalik na das ngeliye maman ki Facebook ng kisensya kun kadin na dinis pepella sa buka koye makatita na payan kat fak la makat mikunan kat fak na mo pangan kata makata sum na yurin kat ta vaccine siyak sirke vin mayok shipe ta pakum da si ngakirela pa finash mait si komdena in si sinake violence wakalok te pa isang unwala masih mawai meta pa kung fin kan dialog na sin mait sen kum dialog fin te ko kum tak proy ke alal fungi kin lakat lagasho ki nga samram ki proy nge tagani proy la fakat fast na met kimulut chimasho naknasuya kat kilo malap na sim kat papa in taka penayetom ki pelsinge inorela kasin kakshaklas na sim ki kat taka na fin felsinge ki katanin sien ni na kiesh kum karangan kat katisusta na fin felsinge kumakula tari pekasho kat kulo malap na sim ki siya ulas makumesin kan to foy katle ka ayan na sim at kawak mat lili mat lela inkan kasha kat ki kap klasha ki kat shun mat po makatash kemisinge lela ka dinalena buetokle inorela kasin kakshaklas ki pelsi matisusta na fin fela na kisarap si sumla lafa kya mo ulasha kumshak na lang sikat kumshak na matayin command center long inkain lipshikat ki katagain prayanasyon when na dumil ta siskom inkain intercede ki mga in shamsham cash nasyon panang kita kain nilash ki len missing ya kadalen na enenekum kad enenekum gawin wikat ki kasha shinge ki mayun singe panang kat mishe sumpe ki kasha nakmanas kumeta mama takatan kati kumeta la me arshin kat ki pelsinge panagat mishe ki kasha lumin wikat kat pray ki matlash na kayo ma dain belinasyo silalo singe ki matsyaw ka na lash mafashti kat nanakmanas kasha kat ese kas fal ka din gandafang na sinsyaw ikestam dash ka din liyen na lalosa el tikat ka din te wotsak in pray ki mitwiyasha ay pemitlash mom dain lamono la nursing home hospital emergency room ka finin lomsi kat pe ashish kachak na for pe o saksak takat lalal fungila mga makish pe uulong ekat taka na kain aklin kong in pala presence lom mo lasha kat papan nakmanas kat te kain si fena ito lash ita shukye paush poingat kumita pe pisindalik na atas mamtain kelpus ki pelsingi kat ngashe kumin nakmanas akes maganyalo silo sin kay tabi ki la mitsap pelom shun pe kapur panang kish pe wubulong mga sikyak lela ilosin kain alanak kain pray lalos pe nakmanas ikes madalos il ganes la may lalos ma panang ilos padatyang nakikapurlan masap kakat pena ma si pena kaprikati makat eiskatyang lake maistas kosyo klaske leila kaslo mindaga aksi kosyo kikatle ki mama te faiga din lippusi kat nusesyum kun te tuin kain akkalimina sisla me fal katin kain narain sang kasyo mitlash mitwiyesh panangkat pray peki masikyak finan yutay kaya masikyak kelen si ngepe ki 911 kat ngishesyum kat papa inwang and repeat ki maingi kat ngishegi ka shalom kat itala mayun siyenge mayun naupesi demonic activity masikyak in ka insan oy yang na sinwet ngay nakmisiye mwet kat papa katin na intervention lom nakmanas kasha mwet maptatyang nage mental health illness
with mapatachang naki wayan na sikain nanak ma orela oswaya shanga na sinwit fukulyang lan maingi kay wakat ngashesum kat papa kelo mapakating kan sisin siya ingan takay ni masi fan panagat pray na siyum siya kunak mana sa uyan na naklasyo nagimapay si Waslo katedala pangarik malash elders pangarik malash matalal fungi ingan takay ni ke kaslom ingan lututkin ingan ala na liyetin pan nanak nasin matwiya siya yok nasin katin mas yok na silo siya shiksin malik ya matya na finena kat ngashesum kat papa wisdom lom discernment lom in padati fin mat kollash kat liye na pa enena ke lalmet mat lom liyeten lom in kay nasyon mat kollash nanak nas kasha kat finen White House kasha kat finen FSM kasha pematan fel siya makat kapas na siya misla pa ilong ingan karangan dalik nata siya katinanay kom pas masiyaklas takum kat flat lang nasi siya ita maingi kat finem tahan siya ngayon kan siya kat takan nagawa inin Allah siya kat takanayin lemdalek itong inakyalimila pa lang sila mayok kawil arakom sa payamawin kulo siya fan na natum ito kami si Kashmita. Tao sinuta somla el usla makuduklasya pat kievin saksingi. Panangakay kat katindi dito file lagi kalkalin lang silom. Kat ngisya isim kat papa nalalfungikin lama kasyakat. Kikat ako lain fast na met kimalututlom kat ngisya pe. Kikasalomin kay syungya mga inikat. Kenwan na tum Jesus Christ siya at lalfungi lal mi siya maulyak at level na yuturum. Kainel kat kanvas na met. Amen. Look, aksikin kat ke kat kandaga ni Praile ke pelsingan nga nakilan gosma sa pasek pasewos pe aski chat panel la sa ke pelsinge feel free inorek magin chat panel singan tamdelane lamalap tuwa na syumisawan kaywa aksikin kat ayape Lambert Jackson lamalap zin kat peki mulas kaywa ayape kuwasma aski backgroundan kat kulan zin kat ki katagan ki silen sasya kada fast na met kaya kata yama asya kata o si itkos mit longol yengena na malutut si mataka na siya smisingenge anaking akademiya si fe agikas kusaya vakmo si fakek in karangan akoy si fakek singa samram kunjak niki ministry pa samram kunjak ka na naki fakmo si kasha si fakek na sam ke ministry in karangan singan pa care ka caring in akoy na pangan killing laki me killing laki kaslash met kusaya the scripture reading on but James me got fasting alone gesing algos anwala si fakak photo to aki lata sing kapuk sing James ina naking academy pel na kaywa as pukon ngolon gos pa ke pebal nata siya na tol ngol yasin pukngan ana gos di ngan share screen na gos hindi tol ngol sin pukngan tol ngol ya pa rela oleng matan nagat finliam do ke Genesis fani na din ne ke kung ko download ya masing ibang phone duman de ke malakai James elwangan ke kadme pa elash ke puklongol itko sayang me to fani ne ke fakya na James laing na malutut sima kada ta ko indutut ko na ito ke sapta shafla singan James Megos aki kada ta ko ta pang masimate rit ke agena usi kadindi
Nanga tulogan niya un share screen laga din wala si introduction ki me mulutut ke booksinga James. Sinsiyak simit nga ke usiya na si kumga din ke sinsiyak kaya pa James si cash kumita. Maki glance up singa may file ka din sam ke mulutut mi singa. Na pangan si mamaya taka pa nga kumin kain ay tayo ke sang scripture na academy. Magat sam ko na inash ke bukon ngolon ko si mga nga likia ke screen na vinwangan ke na masinsin wangan ke achmon kayak ke mange te mavushesh nara ke lata singe masi kapshiyak ke lata singe ke wela ke sumnata ka computer na ngawi urek ma shikse ko shai ke personal office nga urek ma ke me personal immigration nara nga summer chapwe tu tenge ko pelmas mayok sire ka eas memorandum si simle. Na memorandum si nga nil dagain academy la asma asima motorek ma lan governmentan. Yok na nasin department 8 sa kan tawala nasin met mawaloso losorek ma ke department division lalosan la. Asma yok silo sinin na nitake. Na itakang na ke memorandum papang bang memo. Nara ke Lata silal siya James nga kada findex ni exam and loang nageta na anan memorandum si anan memo si anan tudangin mante si kung fulok ke weekend na asma si ma matsima kol nga finba kauf na for example alki academy laila na offload ya ka ako si kisen rie ma wan meta teta ke kain mangan Kashmas sita ka na vinen ko siya. Panganurek malan memorandum. Insang, manaf toto siya. Kas naf toto ba kaya ta. May nagawa na siya pag sifan. Maragi, kusti pa nga display piya nga. Sapta na limegos parela buklal James. Kaya nga tafa na matawag in leksyon na longang na ki dutut pa palak finen yan na. Nga, kais kata na fast ni lensing ay masum rekma naman nga rekman graveyard na asum ke au singa ul siya na siaflan shift laga ba it ko skill tu denga naging nga rekma nga auspa na siya ula kasum na kasam kul singa rekma ke sto sila ke funga nga rekma UPS United Parcel Service ke me weekdays na weekend ke kan fret of anaki tudang in Shenry bange kasha lang sin kul singe. Nal kira ora shift look ke fret ane na tayo likil tudang in sette ya. Nada nga fa nga siya ulo la ka kandawa kin full lock na lom kat urek my ballard los sila no en katash weekend. Nakatiya meting aliya karat sales siya. Nangatui namdan kiya ka dignistan ya kat sunna aske ka lan sa pan bel singe. Siyak sikla. Kumeme nga mo ngay fali nage karat sales yung nga atulogon niya tayo sto siya nga fast nage karat sale fast nga tui nga ngay tinatin masya caught my attention nga ngay tinatin na papal English sibak mo student Bible dahil siya nga siya kakmasi nga nga ulang nga di na ki Genesis na massive man chikan keep flipping. Nga flip ne siya flat Genesis na nga kunekla sapta lam nga ulba ke Genesis. Na naksi tu menchi masung ke pukshi to nga Exodus. Nga tunan siya. Silpa na mane tuig Exodus na sapta nga ulba ke Exodus nga. Nanganget nila siya ula kaya na when daw fallback dahil siya. Nga silpa folya nga sumgi lifti kas buksyak to lunga na saptalong ulit kas pakya na it caught my attention ngan kain nan kaya naksin nange fakang hafin lotela la saptay kas ki buksi ki paepolang hafin nga ito la saptay kas na nga ito la may na nakikas pas kaya na tukun masingan nga kain siya la categorize na
I was intrigued kibelsing nangasakek mo fale ni ulmachilak ratsil siyang meke mulin masing dahil sukeskek nila siyan lang mga ul nga isesla nga mula na pa na mga isla nga so floknes to siya nakat floke pelat da masing afak na naki ora usye na si persin pel siya me fashion ne musing nga fine efin fakekle puksin nga som kuna kla sapta gaskengen nam to akriti na James sapta limekos pakena me sapta shafla je bagade askengen na James lashi ke polon pa polna ta sha men ke awa shafla singen kade ta kata na me Peter James John chut Revelation lashi ke polon pukon ngolon gosngen nara ke lata singen James simus ke fototoyan anen memorandum si ke matawa ko expectation sila ke pa ke readers mat mariti in kain dikiala lalfung ilalo sa in kalem ke in karen in ke orekma fin pa de lalfung inash masi tangibility si masi makum kan kalyema ka mukla main ka nakalimil lalfung ilom ke matawa kia dawagan lata sila ng fani ka shafla ya nara ilora la challenge singin pangan kumatlal fungi siya show me the beef akaliming nga nito la boy kumatlal fungi siya ke fakon makumaran na kumeli na ke kunokon siya makatako samram kun na ke siya pangin oswe fako buwa ke meto tolo fa sakros kiskal luo tu step pa samram kun mo siya ngayon nara kat ndok liye karen nilan malutinge a metol make gospel a leta sipange nara ke chemsel shamshaminge nange ke memorandum si masimana na memorandum singe 11 na mit ke ngamdang yang limekosle na si mga pair ke ngamdang talik nge pa sumula newspaper si na som daw akriti lila me sikya Washington, Seattle, mga na katapela at get carried away. Nara memorandum siya nga chemsel da ka ilorek ma address practical issues ma elima enena yakinorek ka pailange faith lan mat Christian siya mat kum claimi mo kayo na demonstrated kung demonstrate mange na ke eninorek maluman kung makalemye o yang ke lom suman ke may tatalani na suman o ye pe ke church luman na in fact laki kung meron mange na kung being put to test kung liyak na pa ila manian our trials our hardship our endurance kalmen endurance pa mama sangkosela lalalfung ilasya na pangil mapangil ke pelsi mataka trials mamatakain kisyang makatash kaya usiya makayok na maksang me anan mokli lalalfung ilasya il mapangil pelsi ma it's an opportunity mga kumin exercise si healthy faith lakum pangil pelsi ma kadinorek magin mamakatita sang magat masyayak lalalfung ilasya kaya tu fair insang me tepuk mange trials hardship endurance nge nare lange aking kalim la initakin gaslan kaat mawosye tasakta el safalle kumin demonstrate la kumita pailange that knowledge must be applied to our everyday life ito singen urik makin penganalin inakalim yun na ke kasi mkuyi mama asya. Kapal mo, real faith, lalalfung inapain tufin po ilang lang lalalfung application pa, kalme pa, kumaro. Makum akfasyan pa, God's truth, nasum, and asin matwiyom.
Pangan real faith. Kaya nga, lutut na ke, may urik malamanua, 1979, na ke 80, finansaipen. Nakademta ke classroom ke Devonlin mit. Na Devonlin to ka, nakadesom apply, belin application. Mafin lotela, fakisyen mo siya, apen nga som, ngishelang ang fakisye, limekos mamuite, lomanua, ang ngishesil talmit. Som nagkakaisima, lakom, somin kasha sang apply kasha akisysila, si kanin mangan. Kupelin kom som apply. Namun yan saipen, they were desperate, may kasha mangan. Nara yok, belin practice slash kadin som. Finin kan som, tiyalape mit mas nge. Opportunity nga nash, manwangan sanan madrik man pelsi marik mawaya. Or pangagata, may kasom ke more, kaya rela kain mangan. Naragat ko flash may ko flamrek magifafa ma. Toko. Author siya James and Natal Joseph. El half-brother silang Jesus. Nakadetala, katashamram ki meto, kingat kasman meto ki tustela. Jesus elwin kulo siya fan na natin kat. Kiftelal siya, kiftelal Maria. Agat fakla matayan si wangan fitela ina nas mukul si pa ikuya fitesingan famtan singan kan conceive that the yako sumetak taliksin siya tanake sham ke ngon fakla el virgin birth Jesus take malutu singa tagada na James son of Joseph half brother of Jesus padal bangon James the just na nag-biological, nag-earthly father lal siya, Jesus pa Joseph siya masamsam kanyak niya. Nara, sinsiyak siya matakaw pa, na feel Jesus pangan na fakya na siya usingan ki Joseph, Mary, papapatamayelo. Fakya responsibilal dal na sin, dalik sinadaltangan siya pa Jesus. Na fakyape isya sin talikuya ngan younger brothers and sister. Dahil den al manchelas ma so ka anayin sinakala resentful ka anayin me sanga todo na rol men pangan Jesus pangan. Nara takana sikum ngadin tala wang shikle ma shamonyak ke me que Jesus as a boy si la mas mondial el yaon ko pas mondial la el me que el yes nga luti met kanin mangan shikla shaman ye sin scholar ngela menga sikya ke me as a boy siya yan sum ke senses kanin mangan nara aspena me molin mo et masikyak ki pelsi mal kapaya ka. Met Nazareth ni los tiyan aloing na siya Jesus. Na del reject claims yung mahal pa Messiah. Nara katfindi na ke Mark sapta sistakluk meto sapta singal dolu lamal dolun ki lamal algos ta kade connecta na fakakla me tukun siya el fakak papalya kingi somni kiyan siya folokla na inel siya si Vena. El luti iniwen lolngok selos elos silang luti lal elos arle na fue le. Del fue le tarkisin siya klalos. Ailos siya ele siya ma may kainin lal matmatingi. May min malarangi. Yel tiya manatin kamta siya. Kakamta siya. Yet yan inakel pa Mary. At yan mawiyal pa James. Pat masyakla James si kaske pa yapolo. Napangat James si wiyal Jesus pa charong kanga. Joseph, Simon, Judas. Yatamda lal na kawalos tiya ashpengi na elis maingi oyeme. Nakadetala lalmat lal. Discernment lala, masingkat, el pakat, el
He was with the beginning. Every kasik lamit. Na para may pafakla. Kimaing elostien aloan na sil Jesus. El den akfalati yakel inensin si Vena Nazareth. Na Jesus el fakt na silos. Met pala sila akfalati yakinen na kewa. Sayan en sil si Vena. Siaulal si Vena. Tiena pas mwen manilara inen se mayen wangen lalal fugilalos. Nakatfinloang nagifaksin ang ito na Jesus el keep a very low profile. El den ala fong Nazareth. Neighbor matlolal nga dal skeptical. Na pa ngan sima me James el sakay na kalemia. Na ora James el sham kun penaki siaulal Jesus an. Napakatlong darila ilman din kamta si. Katital kin nekelan kin Mary. Nakatita ki tamlilal nga James, Joseph, Simon and Judas. Na katita pe tamtay lal mamuta nashlolos. Nara kimeto singa lulu fastam malimigos kilam ngalon kosh. Sensiyak singa sudbananta ko. Yal tia manatin met kamta siya. Yatia nina kiel pa Mary. Yatia mawil pa James, Joseph, Simon at Judas. Yat tamta elal na kayo elos tia os painge na el is mainge oyeme. Na Mark el daga na Shimon na mga samsam kenge siya daga ki mga fakne madaga ki meto sapta singal tolo. Na parallel account kalmen parallel account ba convinsum gospel si kamalutisi siya fingot for example masi convinsum Marks gospel al Marks saptaon got fasin on gosh Shimon benala met Nazareth los tiena long sin Jesus masi bena mas manyak meto singal dolu fasam mal tolun gelam malal gosha eloye pe aske Luke sapta ko fasingalon gosh ke tolno Nara verify malan gata met luoyak enen fakla pange me mama ara fokoko nake witness ke malan gata siepela tiesel da tuluti kung kan leke Mark tolu fasnongol sie el tuluti ama met som fakta silma esaulo me palike del mo kuminsom pelinsom lumdal Pafak ki Mark, Mac, tolu longol sima. Ki metin siya long ek, elo suminu sella kisbin, meta fak mo elwell. Pangagat kasinak kuluk mo orikle kel. Na siesin met ma nan ka penge, mun fak mo siyaulal apangawik, ta fanatari. Koswin loang nage. Nga fakla, James, Joseph, Simon, Judas, Tamdela, Mary, Joseph. Napa fakla. Elo suminu siya kisben meta fakmail will. James was one of the family members who claimed that Jesus was out of his mind. Nara kat finloang na James sa katabi siya fin na nag-shoot sila. Sapta si fan nag-shoot ke Bible nata siya el shoot and met nag revelation. El me tagabi ke nanaksingan. Napa John el akademia ke gospel lalan. Ke sapta ikor fas mekos mo fin na tamla lal elos tiyan lalal fungikel. Naskinan ka nage siyaulak kum si Vena. Katfinan ka o iya singa na pangasima fak mo panak na perskante ka ati. Nara ye kastukun o iya singa na falen ito kadali ke orekma papuk si mga lutike kaya mataka samram kun nake sipang nake audiak si ma Peter el me
the ko sham kun ekaya. Nara fakla tok Jamesel ekle met kol si finan Jerusalem. Et bakarang church yo ngaya. Urek masinga lufa singalit ko rakalem yela. Ilara Paul ta elosin misle. Na el fak na selos oye malem ilara na sel in talalagi prison. Na el fak mamangin na sel James e matlalal fung ingiya. Na somlo kaelos. Siya samsam kunyak nge. Kiorek masinga luo. Peter pa samsam kunyak nge. Peter el kaul ne ikekla. Puven singa somna rod bida de kesalla. Na el son bel singa erot el shuklen me unilya toko solji lalinga na. Ke bida la kangan lan wel fak na sil elanga fakang na sil James mama sikyak na siknge. Ke pel si mga amdain presine. Ange fak na sila lemil to leya le liki presin. Na el fak Peter lange. Fak maingin na sil James siyas mas nalata siya nga matlalal fung hingi na somlo kelos nagesiya pena en. Dena kalemiyak la en yal somna we when somin anan bukla si pamasya. Nara elkit James ten is pasha siya nga. Nara pauskat mega dinetala. El pamatsima dikiyakima me karangan church Jerusalem in Pelsinga. Nakade fastimit na ke me oye sima ngakalima James singe el for la Pacific Church in Jerusalem. El papasta si meta. Isam na si James en waki metakil. Nara keurek masinga lu singalit ko nga akalim yatari ke Pelsima Peter el taltala na el mainta tatrafyan na si James maingia. Then ale leksini akademiyak la fakya promotion sila James nge len kan attain position si malashke nge in pasta si mit finan Jerusalem mit kolji. Nara katfin somin take na history la dala da delvak mo Clement of Alexandria el samosla ke musim na dala vak mo ofasima James in take el shola sil Peter John. Na Peter John singe pang afake akademia kerek masapta ko for single dolula edal samram na sin matlal met council Jerusalem nge wangin siyang lalos ke shipin elosita la chisa sil walalos. Nara kalim ngin la James pa is clearly the leader. Na ora pelsima ta sikya ke toya sham kunyan met Gentiles ka peken nge ta kota anen ta shikin tify tiamet nge nara ta kana ke petsia ke pelsi nge Barnabas Paul mataka ocean na sin el da vinen met Jerusalem na del sham na sil James el shlakin moderator si spokesman si announcers in academy nage final decision masikyaka. Nara fakla siyata kayo ni na Jerusalem kung kan liki orek masapta singa lemekos. Na first si fala nage longol siye in academy ki kata masikyaka fakla oskata matakali kiyan Judea na Antioch. E matawagin niti matalal fungi. O fak kos fintia kosla nage fakyak in masaplal Moses kostia kan moliakle. Na pangamasima Paul parna pa sa kakoy na upena silos ke o nge wutle mo Paul parna pas ekatamo din Antioch in som na Jerusalem in ocean shirun met sap and met Colon Church workers paying nara made in church sa Pylos le ekilos fascias la Phoenicia and Samaria los shaman la met peken los forla na sinkat payeng siyang na aking anya matalal fungin na kaywa. Kilos
Kelos soon and Jerusalem, made in church where, and with sab, and with Kulan church los, pinalos, na los vakmo, kadil the cashelos inaro. Tasak the katamat the lalving ma we unmet Pharisee, elos tuya ke fak, met bacon, elos enina nine kosla, ekos lotelos ta elos inakos masaplan Moses. Kaya nga sam kun na kela Pharisees nge pachiya sil fak mo met washon gas. Pharisees Sadducees nge pa chungan il fakla ma kos wet passion. Eldigan baptize elos. Edal pa sam nge. Na masidal nguskus lagi nge pa kosla nge kasing ni sa mo circumcision. Kingarek magilamono sa ipena dalik nge oswayak lea. In Belsia, circumcision jinge perform yak the sin show ma langsin repel sin dalik na to show ma tia. Kima ke pa palak kalemia. Foreskin ke me ko flan dalik mukulinge. Lensia kalgoshan. Any nine orekle procedures yenge. Na panganalal fung silan met Pharisee nge. Na skingat tali met chefin de relagel mat wagelen algoshan. Na elvin soon kan matwa sila ng singe yan unulon kos na elke akkalemi na klenya kielmal metalal fungi siya fakya na pa mga siya mafak mo you have to have a circumcision of the heart kalne pa inoya siya na ma orek incision siya na ke foreskin ke may koflon na likngul nga incision siya pa na incision pa na sip in sip art lasha in siya hitakle mate fali nan ke mafokfok masingan samram kunin jipete sinake masorek me na padel ngoskos la orela division ma Paul Barnabas taga inaksiyos tange na pa James lang Nanaklaga pa, kadin tiya fulia matoas na fin met bacon sa furla na sinkat. Parang ange, fin den a reklege lensya kalkusan. Na lensya ongo sa efaka na sikum misingi. Na isam na met katsam kenge, idan nget na naliya puklime kasi met mga syoke pa paloya. Genesis, Exodus, Leviticus, oikyak. Pangan Torah, ka Pentateuch, ke papal nata siya. Masaplan Moses siya. Nabat James mo, nanaklaga ba, kadin tiya fulia matuar fin met bacon, siya forla na singkat. Kadin sa mas na sileta na silos. Fact ma elosin tiya kangatay na may munguma tiya nas kisipin, kasi kanya ke masulayla, o ebelos tiya kangatay na kusuma, luksakla, kagatay pa na mama osyake, ay losin lielo siyang liki oya fokfoklan orek kusyo. Ta kepel na loylis masaplan Mosisa ritiag iniwen lolngo ka kilen sapat na kaywa. Kaslala nutiag insiti na kaywa. Pangan siya issue maasya samke memo singa fake. Ashi issue siya memo singa taga inakalembi. Masinga nan kadinash ke shapuk sifan na ke. Kika chamram ke lata si ka buk singa el daligiat te singa la simlen mastlon yak angal itkos na ke angal ya tukun misel and Christ. Nara delvakla buk singa na ke study lalo sa would have had to be written before 62 AD. Naifo ka del fakangan. Del mo, buksinga sim na metigi yakon mo luo tugun misilan Christ ya mayen. Naki historian sila like first century. Inel pa Josephus, el me akalemila, ta me and Waki James kiplan pasingan. Nara Katito la me puksingane simle ke yak angaul itkos na ke angalia tukun miselan lema.
James elda mise sin Jewish senator nge ke yakon ngolu tukun mise lan kafana silan en rom bang Festus kung kan lege rekma saptalong lakos ay ba saptalong litkos ngilong lonkos kung kan die nake history si marshman nge men mga shman nge enen na nash ke paipolo na ke pejima Festus en mise nge Meettigi nakatashi machima taga naulal nga nilpa alpinas ito ka daulal nara katfindi na ketetsi ma sim na ke yak ang alung katfin falok yak na ke yak tol ng limekos tugun miselan Christ ito na pangan pa si ma Stephenel and wakia na ketugun Stephenel and wakia na mo Jerusalem believers nga dahil matawa ka na yung fashionik. Yesi pa nangan to yung megos pa polil iklaligi sol nage pola na yak ang alakos ngan pasam ng gunyak nge James si mawimot tamalutute misi ka yak ang alakos nara pasi sir nga ta taga samsam kun ke Peter Eliosang ng prison Shumanya kiorek masaptas nga luwa. Nakituk me te fokla silala. Mail flokte me el somte somnarun siyausima rota elaskia. Nara mange pat shumanya ki orek masaptas nga mekor. Sisakluk ma masamam gunda ki orek masingal luwa. Na fani fale fast na ki orek masingal mekor. Istringe me ki pesium somnalo mga luwa. Even naman yung string na itek yung imalututo na, alam na, me lois. Wangan pele kan rekla na ki ausi ma rekla lom, kat alulo malu wangi. Na ki kuminsi context, history kanin mange. Nara, inusiya na katashik mama, samsam kunyak me, panga kata mama, kadin na nito masikyak kikal eplan pelsi ngaya. Nara, nakingat shaman naki Peter el Kauli ne escape na instruction may dakyang na sila na pass na sila James na dalikuela na naki iltaga ekin may call sila ka Jerusalem Church pakkalim yak yorik masapta singal mekos fasingal dolu fakla kilta el kaskastari na James el kasla fak Metlililak kos purungeya. Messi masingan anan kaseo. Kumne pelsi mapasta masam from Shafla. Alumet, Ramam Shafla, final. Shenry School, pasta ma Shafla, Akshafi. Papena me, ne, Gail del Kaskastari, na James el Kasla. Efak. Metlililak kos purungeya. Kasna fototo. Inakalimila is in church. Pole la kalimi ki kalatia si fasingalya mo. Ngatie dia katay na pe met sap Shayel James Malin Lem. A James si mal samsam kuin ngay pa makulan Jerusalem ngay pa mo Malin Lem. Mawiel Lem. Nara kat finefolok le liye na may James si ma Miseki yak ang alako siya. James sima miseki yak ang alako siya. Masuman yak yorek masaptas nga lufas luwa. Mawil Jones. Isam na kimot na malutut ma. Entro Peter James John. Tamalutut ako siya mita. Na James singan pa sa manyak yorek mas nga lu. Sapta luwa singa. Ilpa misya ke yak ang alako siya. James si ma chamcham kaya nga half brother lal Jesus siya. Na masinga yung taga rela clarification sige James luongan. Nara rek masinga lu fas luwa si ma chamcham kaya nga ilsap endo ki James tamle lal John ki Katlas. Na katkandila ifo ko Peter el Kaingle. Ay fokal sang na si James siya pa pasta final Jerusalem ke
belsingi. Na James si mapasta nga, elten alalal fungi ki belsi matiyasil maule. Shikla conviction lal. Ilapan ng akom. Di, anayin, yesi mga mdaw, kakilanak nga pa, kakat, na manaupe si sikiyak na siya na, kakat buckle up. Nga matay na na si. Nga fak oingin na cake si Fen na ke, si Ben. Nga kalens up. Takit to kun si masikyak ni sikiyak tolu somla, siya nga palala. I came very close in wela, kan sa kapasla. Kanash masikyak na si. God, Papa, spare my life. Timawong arela. The Lucian lessons in wake me up. Na ako masukla, maya kasilak nga vinemas. Da fast na lomunuangan kanta kam talutikil tuteng. Nara, si masikyan sil James nga. Lemel tuyang na sil. Pangat pa si mal convicted. Na, kaya ligyan mo James sil da ka, inkarangan me tuyak lal finan Jerusalem an, a Peter si makatfak mo, impulsive sarta ka, ingin al officially moving out of direct leadership ligyan Jerusalem. Pafakla, sum na yan si dina akademiya klauye. If sense that masikya ka erot, ingin na masol sila nga nekanan sokol. Nara, fakla, Peter went to another place. It is unknown exactly where he went. Napangan introduction siya matakana kung ki masikatash kya nga. Na sulpa takana siya si vesilash misya nga. Siya fakak. Kalmen fakak siya nga pa ministry. Di fakak si bangarang ministry. Koshay online ministry. Apa kikas koshay ki kasin kol singa fak mo siya fakat in karangan na karangan singan pa care si pasama kinya inakoyela nara scripture ke James mi ko singalon ki algo singa fason ko sina pa malutu singa nangausi ka din kain dawa kriti na ke fast na met kadinas ke sabuk si fun na men anak ko sita nga in the gato ki read ki kaskuray nga. Ano siya katin kain di ki screen na stak to kos kan di nga pa and then nawala ang lakyab. Well, nalagyan akalam yan kadi katsum ni ki James Mikos was singalu na ki singalay ko san daw kriti. Here we go. Yokligi, actually, Lagadaski James Nemekos. Yokligi man kaywa matlalal fung iuyak. Kosin tie falak ke pelgo so recolela. Nimit falak ke inkasao ka fela kakatena masaya. Fak na auk ke mai auk. Emmo ke mai emmo. Nakadele fatie nanan ke kobus. Finashmet in mashlose ash inongaye. El eninain brai. Finashmet se engan. El eninain on. Ke onin kaksak. Finashmet mas, el enina in Shilimet Golan Church. Sefa Proikel, a Moshwula Gewalin Olive, Kainin Lim. Proy siya rekilalal fungi, fa akkailamet mas. Lemil fa taksalak ilan kaile, e finash magulugil orela, efananak manas na sil. Kimaingi
Kosin fagek maguluklowos na sin sie. E praike sie. Da kos fakkain kaile. Brailan simet chuos arena kalem kake. Elijah el metsi abenakat. El praike in sie pai tain fa wangin off. Na wangin off patati na fela ke ya tolu tafo. Na svil pe prae. E afa matol da kain kashaw me. E fela svil jus fako. De logan je share screen jinge. Kal ban marit si makatash ke pel jinge yo. Kataga ni prae ke nakatfa first by first year. Fason gosh ke mlutu jinge. Kat klo malap na sum kat papa. Ke kaslom. Da kana shesh kadin kain svena ritkin. In kashikat. Kaslomo. Kumage fan paitana pai kalmen maingi. Eke magat praikin kumikesta na shesha. Kadakolan fast na mit. Na masima yokshipea pa. Kuminak mo na skashikat. Isyung ya kalmen malutisi ngayon kat. Kadinte kalim mo kayo na ke kadisa. Ayin kan sikyak. Ke oil as kadin pass it forward na sin matwiyasha. Kat kulo malap na siyum. Ke malutut siyingi. Ale yokta ka. In kashikat pe. Kadin orek makun na sin matlili matlala. Matwiyash. Mamatayin masla. Kashikat kat papa. Ke malututi siyingi. Siya kumasi na siyingi. Kadin deflek lalal fungilash. Yurin kat papa tamarsin kashaw. Ken when na tum Jesus Christ, katalal fungila me kashikat. Amen. Ay, glamal lap kade, som nage first by first, ke agata yeo, was simit ni, daga na siya ke fasinga luo. James me kat fasinga luo. E yok ligi mana kaewa, metlalal fungi wiyak, kosin tia falak, kipel ko sa rekwalela. Nangamala kalim masingan na ki me finkada teorela katinte ala somne ala kaila na ki inurek falak pema ala kalim kya kalimiyak nge. Yok na katinte falak kain kashaw ko fela kakikatina masaya. Fin masi aok na inaok. Fin masi pa mo na mo. Nakadil fatia na nankikat. Maasingi matchemsel isla ki gospel al meto, saptal mekos, postol ng lakos ngitol ng litkos. Pelsi malemilera, lutisil al fin la. Ram ke mutluti ke ulela yimtan kat. Pailang kuslong dari mafek na sinmeta in pelmet. Nikum ko na usta ulela lom. E kuminak sef ak falye makum ulela kenan na sinkat. Apay fakla einge mafak na siwos. Nikum falak ke katena makikum ore ke kumrela ulela lom na sinkat. Tia ke kasao tanien matalan kat. Et tia ke fela ta fela malango yan niel. Et tia pakien Jerusalem da enwe sidilan doko shafalet. Nimit kum falak peki in siyom da kum tia kain orela suko aun chef in fash. Kashalshal. Fakna ao kammo. Katena masaya makume fak mataka sin el sekuluklena. Nakat itatarila taking oaths nagifalak siya samsam ganyak nga. A common practice in Beijing na memo siyang afaki saptal megosika lada sila James nga. A can discontinue ya ki masing nga. Yok na matalal fungente silparo. Na in fact lamayan finmet si el teorela aten disrespectful ek si bangan. Pulesya si bangan. May kung fact la kung den aurela.
Nara el fact la pela kat fin fact la kat teorela na kat eta ko ana katin follow kun ana katin laman or ana katin me shukka din ko sen poi poi ga nawo na ito orela o yema ana inta refers yema si mat fact la kim da wek ye alright caption ge kumnali ge kumeli kata instruction mo me usike masi kumulela sim lage face warranties mange kung finus masi nga sundom masala pang warranties na kayo pasle fine print ke mange siya arpelan tsaka papasim ta riti ke mange masalakin mo fine pangan masala tel da besap mo itang moli warranties nge nara pakap siyak na ke falak nge na ke hots nge nara elosaklenekla tel ten akfalat si anain impression si pa hoda kanmen impression na pa masima rekle in the orela kumin mo intention makumnan kan mawo pa ito kakya naksinsiya ka pa na evin kumte na orela akum mawo pa kum intent kumin orela na palfangsin mat Christina should never need to take and hold in fact la mat Christina ini na inte is kan orakan ulay langan kafalak ngan in kain fact mo nga falak man na pa isip nga fact nga in the guarantee mo the truth of what they say mayan maasi matchim silkin kalim mo ba kuminara ganganara mo iten lalal fungikat honesty la siya palsamram kaya nga it shouldn't be questioned by others ora in fact la believers should not need oaths. But lalfing yatinin ng rafalak. Delfin fact la masi, finao kao, fin mo, done. Pakan kalmen fact lala. Likina na rane, o karne, vale ne shafla na kikiyap si pangan. Manil fact la, God will judge our words. Kat mut ka na matram ramin masters, kat man kan lala. Ilong na phone na mataro. Sinsiyak si taga ke, fin nga sum na court. Ngayon na naro ki court, sham ki sina mapal sham ke nga. Kung vinsum na ki court, kung gigi ako, meron na perjury mga. Sham maston met Christine ba sham ke nga. Masi met Christine na te usyak siya na met Christine na in court. Aspeke mas la. Nara, panganan si matako kemit ki fasingan na. Napa uskat mela, matawag siyam kun la. Fasingal dolo na kisingal algos kat na napay proy. James ilikasta lada lala ki proy, kalia lada lala ki proy. Nara el tako en siyam kun o yan effective prayer. Nakil siyam kun na ki Fakao yan praise la como. Kao yan kakshak la como. Naki intercession. Intercede. Naki siyasil mata. Intercede. Sham las na shingat papa. Fakao lem dalek la como. Kigat prayer. Megat prayer kina. Mema an yorosho. Kan mga pasam ng kina, katahil mo healing na kaile, miraculous healing, confession, usik kang an kan lem dalek kima. Anisam na nga, mitak masala si. An kain, di mamafal ngan kain, finmat si wiyak. Laman, relali malan kata, inash at a boy. May kumrangan, ikaw na nga naman, foshek. Na inash forgiveness. Nara in fact la lata sila James nga ilta ka pain me
summarize ye kikas photo to orek ma lan metlalal fungi na el fakla siurek malakum metlalal fungi si mama academia finest work lakum academia lal fungi lakum ba effective in prayer pangan si mama ele pangon ki ele ta kasam ki elders ma elosin ta ako laman rek mana yok si ba elders ki church siya bal fakla finosh met in maslos asinungai na met singa nilin pray finosh met sengan elinan on ke onin kaksha na bal fakla there are many responses to suffering kanepa asto pas nage ka oyemat kan rake pen mo makayo kata kana sikkom dahil mo of course sima masikyaga pa nake worry pakat nta elyakin maisikyak siya alas sisla pella siya pamasingan nara ilfakla anayin kipel sima iasma ongay na sinmayeta iaspen nakata sinmayeta anayin lang sila sikyak mangan ay maurek malakoma pa the revenge kadin paray menmet kansun kayo finash mo din maslo siya asinongay elosin pray at napachem selma response mo women pa correction siya correct response na kimikayo ko pa in pray paan masel samam kuna nara elusye kel David ke me David el kadita ke samram kel el nakain on sangkulope el fakla David el fakke samtol ngol lang ngakaksigen kumlemkat main ko molial moli ko molala lagi me ke me kayo matagana sil sol el ke unilebe ngakaksigen kumlemkat main ko molial et ye leila tamit lokalok lagin akshakshakye kingatang e pang na sumlemkat lak kumakayale kum shukya wiliki misya kum tufuk lenain laflallen nga tufuk lenain laflallen akum fulakun yemen na kimo one kaksigen lemkat kusmet silelalal e samael siya matalla na ilara e sangkulo na sil malatla on ki katin belna a wolal on mabatbat sape ashtang ki fung tajakta engan fasikya kilituten ngapalain si misle e fakt na siksifena nga fatia na katangyakle lemkat kumarla na wuna sik kum da karingan niya me wana siput ka finolo na tok kum bukin kum lalikiya arang asyangin nga tapang na siyum lemkat nga siya kikashalom e fact nga fin misye e me na siyum nga fin som na inkelya ka me wuna siyum ke ye met misye los kan kaksyakin kom yellow siya kan fact kilaban wolom long ya lemkat e pakumatok lemkat kasya kumikalla asyolak na kengan ontrosyo kumusta sa perlikiya around niya lagengan kemainge nga fatya na misle in kaksyakin ko nga faya ko nin kaksyak na siyong lemkat kumkatlak nga fasyot kulo na siyong mabatbat kisamlam nga fasingal me ko rin mo pray na sikipel mo yung ay sikyak nga fa moli kumle e kumfa kaksyakin niya kisam yang al siya fasingal me ko rin lang kilos pang na siya nga fa top kolos kilos yun mo yung ay nga fa mtayoros nga fa molilos le
akfulat yelos. Nara akalimila proy in deliverance kat te proy mo kay nakipel makadin trouble. Akadin proy pe kipel ma il kya kat longe kat usi kadin matang lama sikolas kadin kain me alena tuko na kat fin fortunate enough fin mo oye nga kumin palayangan kadin na kan oye si David Larang should thank God na kumara fa kaya singing praise to the Lord on na sil kakshak pafak ke si koren singala ko singal me ko fak mo na me ngayoro nga fa proy ke nganuk nga fa oye be proy ke nakla nga fa on ke nganuk nga fa oye be on ke nakla kaya fa sisteme ko fa singal ya polel fa koinge kas na sinsi ke kaslan sam on matal alalal on ke kun sam na sinlem kaksyagan algin siyos na kayo faklad Paul na sin church Colossi sapta tolu wasingalon kos lela kaswola na ke Christ in on in kos pel na kayo kosin arula na lalmet matinduti sin keken siya kosin on keken sam onin kaksyak on matal alal na sinkat kensikulo mayen efo mayen praise kakshak lakom el direct na sinkat nara ingalem sikom na siya oyen pray lakom na sinkata pataka ke onin kakshak na pauskat menages fasingalakos finos met mas elinin anchuli met kollan church siya proikel moshwila ke walin olive kainin lem siya characteristic lan early church that concern ke met wielos manas mas nara James ilda ko gilata silalinge encourage ilda ko sikasin kasha kaye yok na sin elders ki church la role sima malalos ki church lalos apa counseling kasin sang kasha ilosin dito failer gima lankata dain dulin karangan yaklal na sipa in proy ako lang proy pel na kayo elda si el sima mata na kikaslan God el spiritually mature el fin season matawek ke matwe fallen matawek farne misingi el okala kikaslan God nara James el encourage el James el akayel elda malum ba ingan sham nasin met forske church ko kipelma decision ngeurek ne anan sakaslam guikuya malo was elder porek masinge delana overseer nie ship na din katma entrust tia kinain bowus nge pake sipi del me gor fosin kya gor fakla lela kaswola na ke Christ in on in ko spelen na kayo ko sinarle na lalmet madinduti sensin kya kan sisin siye ko sin on kya kan sam onin kaksak on matal alalal na sinkat kensekulo nara el tangain proy ke metlash mamas nge Yekomam, you are calling upon the Lord for healing. Na madelera pa anoint him with olive oil. Oil. Na
Kikatorella pavakla moshwela ke wali nalif. Kumara ke inem lem. Kumdera ke inem. Kumara ke inem lem. Men kata ko yurol me. Ke kumara ngayon ilta sil prae. Il sang kasna kalim. Il de ukarkar. Il te wishy-washy. Faklamashi svenataleya. That voice has to be very clear. Naki voice singan gil kasha machima masngan. Power of healing in the galimke. I command in Jesus' name. Mastuman in fastigikum. Ma kumrante ma lomsifena. Chiasil unwella. Chiasil unwayale. Ngante ma ke wolla. Ngante fak ma makikata oye saya. Chiasil sang lalmet met na sintakta. In kain usew no fal na sik. Chiasil sang kyasin kyasan sin tan kia ka taliktiga met kawaklak. Liang makumkangan met alena somna ke shuka ka somna ke mayok na sol ke ka liang makum kada kasha kum ke munguma fal na gigit ni luman. The song praise, honor and glory na sinka. Amen oy yang e pailo sara. Pachem se from kingi. El dange pa challenge singa to ingi na si pachem se from kingi. Apan man rik makin oil ngan sang mo shwela ke oil in olive ke kumrelangan kung fak ke inen lem Jesus Christ. Ke rik makin ya ko anointing ngay ke rik makin ke early church ngay. Anain kana rik makin ke pelma del proy ko ke pelin del shuk healing na sin matalos ngay. Nara oil masamsam kunjak ngay. Elanen de kata anen nunusi siya kat finsom na ke luksap ta singal fastol ngo ge tolngol itkosh nakat diye na ke mesi ma good Samaritan siya rik makine apang anayin oil ngo rik makin mo anayin may unno moswulayan makinet ngayon usel la care siya kumusel la dikilya ke siya kumamuli na simple si pa oil singan il taga ke papenangan oye si ma ke siye Samuel sapsa singalon kosh first sin na ke singal dalu oil singan il taga anayin ko si ma taga yurin kat ke prayer it symbolize la inge nakatpangon healing in taga na sin machima masngen elin na special attention na pautagan ke first singal me kosh prayer Shawrek lagi lalfungi fa akaya lamit mas. Skinan ka masingan. Prae shawrek kilalalfungi kalme kat te recite magayna. Papat masing shaw ilusod. Kat akalim yun na pala lalfungi lasya. Ke nga mga sekya prae si mga rek makun. Ngay pa kat papa inoya na ke esakaya el ngishe ke ay siya tol ngulal ko siya. Nanak manas nga pako mo si Philbert tafula mo ulak. El tafula mo ulala esakaya yesinga ulimekos. Ngay sam nga the kia prayer shawl silak mga direct makin nga. Ke pwede nga ako na kalmen prayer shawl singila pa nuk si malim nimi. Anki kalyak lan lema. Asum kampare sükliken ako na inashlak. Mine sang akes makin yeya. I came this close. Pray siya urik kilalal fungi fa kaya mit mas. Ashmit masin lom si maningin na. Pray siya urik kilalal fungi fa akaya mit mas. Kasan gat pange. Lemil fat taksa legalan kayle. Evinos maguluk ilorela, efan nakmanas na sil. Wangan siya makatpapa, el chekantya na nakmanas na si kumke. Sayan kaskoging on matalki, simnake mark, saptatoli vastong lalgus. Kalme pa, ngakumtena, lalalfungila, el patkie maguluk lakuma,
tao sin nu som la nangakon te fong na moel pat ke tari nakat shoot berek maguluk men fact la ke gospel al John mo convinsom nimet si fil berek maguluk na sin matan ko so si mauta ka na yemadal ke lutia convinsom nimet si fil berek maguluk li en si mga lena ke in kalam si kumaba chi sesil pat kia tari maguluk la fin sak singe naro ke fit to foile ka silak la flock no roll fin katanem singe mo mulla sa LT plus ka si minus ka kama skara kat fakta ke mo singe na ke flock on lem in kadin sarap sinang metsi malikel lal fungilal which is just fin sak singe el mole instantaneously ibaje nara proilasha praise your kilala fungi lamit moas. Prayer must be from the heart. Corazon, matsay ben ngi bak ma corazon ba heart lasha. Tagagin si pay. Namlalal fungi. Obedience to God. Takake. Wang nalolo. Pa chim se fakte chim sapta si fastimigos gal go langay. Tajakta. Katena si wasfin eni na inakyok kilal metlal. Eni na lanan prana singat. Seva sang na sil. Mayan kadel tiya shawash. Aelin sewu wun sang yok na sinmet na kewa. Eki pel ko spray. Ko sinunan lalal fungi. And tiya alolo. Why do it? Ito may miya ko narafin kong talalal fungi ke. Sila isla pel. Kumain na kumin, mama kung suman ke kaslan kate, na kumin pala, senses luman, na kain palakin la. Kainin lem Jesus Christ. I command in His name. Masingan fastikia. Men fakla, elo siya lalo, elo so na 9 meow. Siya tayak, nga, talela. Mo toingi intianan ka mga elose es kate na masinlem. Elos tafa luo inaнаклало so. Skili elos siya ko sin mana kayo. Napasi silfakla the faith is the role of the elders who are praying. Not the sick person faith is exercise in calling the elder. Katfin lo ang nakita na Rikma sila elder nga Rikma na yok spesi. Nara ensi makadam da pakum das keo pa elder las ki gedem da fastigi gade. Da falige na le mangosla. Alena metnada las ki wangin le. Eldalas nge na kimet ma o kaya klen church lasha. Narakat fala na kiniwani ningena. Men katena loyang na ki oye na pay ma kadelotela sin met ma season na pay matapat ki kalayan sa pa pakikasan kat ki pellelis. Ora sin singayash lalapake ashin ka simet ma me dutikat misingenge. Nara lalal fungi sila nilda singen. Konfin pray ke machikan ngitot penalila asaloloin kom. Nara kekat suminara mange kadin na kadin ara kilsina pa Rekmala nilda singen pa kung minister pa kasi marik makin yaki sibasing fakak in karangan. Nara inakalimi la process si machamram ganga matlalal fungi si pray ke machimamas na sinlem kat. Cylinder ngan gewa eninantagani fast. Nakadinitala ilta singan
oelinak masangen effineas fin Jesus Christ il wangen ke wangen maisikya nara kadine tala kapin manakewa Lord himself does the healing kailal ka akfonyala miraculous healing matagasin kat processing at agasin elda metsima el pregan yak ngayon inta kay nalalfungi na samsam kunyak na lama orik magan outside symbolism ma orik magan yak in kalim la ars mangan sikyak tasak ta lemkat pa era ilingan in sikyaka el paeta ka inkan unwala sinsyak si matagat ko ingina pa. Does this mean that every prayer for healing guarantees that God will make the sick person well? It's up to God. Kung finira mga saflayan managay finality assuring God. Tasak ta en si mapang akum kaya pa king akum mara prayer lasha in offer with faith. Na mayen king akum mara katlal fungila kata palera iplal kan ke healing lalang. Elera pa ke timing lala. Kanmen faxingen ba true prayer of faith will acknowledge God's sovereignty. Kalal askalena lala in the book pray lasha. Na si mga kumkanan ka kaya ba it is not God's will to heal those who are ill. Temmet na kayo mamasa kat pray na kaile. Men masikya kisbe wulan God. Ifo ka nga fakangay. So magaluwa ko rin singa luwa fasit ko singa iya. Koliya siyam si kengan. Fakla. Tasak ta. Intaran niya india falatak na naklakis bin mawala na pespes siyang ataliye. Ita ka na inmunuk siya may manas na akayo siya wena in sima sa payak siya setan in fuskiya sikalya ngantiya in sifalat. Pel tulong aprayin sinlem Jesus ke masingi asikyak asiyak sililan eslalikiya alfak nasik paya na makumenin na pa kalenglok ta kalenglok o arulana yok kipel kumanas kimaingi ngarulana inganin kon kin kimanaslak ta call and cry sil onin nga ngayengan kin may manas kasinak kuluk maupe may kalye e may kayo kisben Christ. Laki nga manas, pahingi papel mga ko. Nara maslash, kat finiprepe, finkat papa, elusi kasi pelal, pasikyak na sil pol ngi. El prepel tolo, pa topantak yung na sil. Pay na makumin na pakaleng log, tako logo, arda na yok kipel kumanas. Nara, prayer na healing must be qualified with recognition that God's will is still supreme. Inta align fall na makat papa ilna aki en sikyaga. Na usket mo din nan ka masingayla. Te mas na kay wala siya masikyak kishbin makuluklas. Kata katelar fall na ke. Nara opportunity singip ki nga masik ke. Matagan fak ki katinam mo it. El opportunity si matagan na sikta usip pel kan si vina kensay mo laka na nga taga confess taga lemdolek na silgi. May si fak na sik elangay nga ke usta ka church hindi ka pray kim kipelsi nga mga siya pa nga men perfect yak nga nangangay
Ngayon na nga, lito la siya kung may gusto ka ng lomsiko. May nga, muntape na lialun mo instila siya. Ngam ta lialu la siya. Kat suwaru na kipel, kat terama kunesh, kat tena lekshini akiye makatsuman ke aluwa, siya kung may gusto ka pray ke ika. Ngatin siya fulet. Tanganan siya kinla, spirit forgapek may gusto ka na rukni. Mene may sin sila inda kata akash mange. May nga fuck siya vinabay siya sinkat. Na may kume usta ka inda ka pray kay ka. Nakita na paila, spirit lal dalan tested. When pa nga fact, nga ito tliye, kalensa po. Nga kay nito la siya aru, siya ramakuneo, siya tiye. Siya mata ka pray kay ka. Aki masingen in uppleva nga confession mitke. Wangen demand of confession taka. Dasak ta opportunity siya kat masek nga Kasama ke elos mamasek ka. Elorella nga ako minala nakinsay kat. Leksyon isil ba kinsay kat. Nara When kata siya le prone, galmen prone ba? Masisikyak na, makisipesin eh. Masing measure let's capas. May naman maki diye. This condition is important because all too often we are prone to assume, that sin is the cause of someone's suffering. Belgi masikya ko. Kat fact mo, makuluk silalan para masikan sikya ko. Kat man gan lalakad is in command. Nasakta, metsi ta ma ilorelain mo lala. Or a confession lang na sinkatan, ma lang na sinkatan. When confing confess pa na sinmatwiyom, mawosi. Tarakta, etala siya kung confess na siya. May kata mo ito, siyak laval ko, musta mga yan, di sumpray kun, o sumtay shesh kun. Na pala, kritikat la, sin can cause sickness. Pamak, luwa, siya nagis nga lufak la. Siya sila kaila siya matmusin ul. Katalentuk, siya sila falok na Capernaum, Sjolyak la elosin lomsil. Met pakanden daka tengulyen lom la. Tengulya in lom la ne kematona lekun matona ngamakat met ko sayda masingi. Teng yen. Nake siya fak kaslan god. Na selos bugulakos daka usya met musin ul na yorol. Tasak ta kishipen iktok na lomo, ilos tiya kain kalik yang inusak met masya naron chishes. Oing ilos fanyak, ay kesta mangon lom, o siwas na niki en siya sil matawe. Na ilos kuela sima, dahil kuela kalasima may ul siya unfair, kaya siya lilaban lalal fungi lalos. El fact na sin may ul siya, when natik, makuluklom na naknas na siya. Napahan pa siya makatasin matsap, mamtawa, elos si Fena, nan ka elos, ka matsingi ka in kasoingi. The point siya makireklewa pa, may matsi siya lakay lang eh. In ushepe identity lal. Na oya singe kipole mo na elfakla. Kosin falayan may singe na silsitan. Ta manolin ka na usyakle. Et ang nga elfakain mulin na kayo. Mesi ka tram ke inge na. Ka tram ke paya pala tram kun la. Makulu ka kain orela mo iten masyakpe. Pieng ang asaman la. Te mas na kayo masikya kimakulu. Kata pa ito, nga kumbe pa ito.
Napa si oya pangan may tool si masmanyak nge siya silda ka akkayal lal fakla makuluko ko man nanak na stasyon ke nakat fani ta na fosek kela mesi pol man ki masigi koren nge kosin faleng matsingi na silsetan el siya masanga auliyak pangan nara kesi koren singal si longolit kos ki tol ngulu pangan si mataka na si kummetiging akum slot sa basi fasya pa fakla the pele na kewa kos mo operating nem ke kapsing kos fakka miselan lem ne ke pelsil civilta ko ke mainge else mo operating nem ke kaplan lem ke si oyatia si was ashmetal ke munun lem eshan lem na enjing akalem yela para aknas na singem daurek metigi kafa singay taka. Alela ka simet in si fena tuni oyen molan metigil mo ke predinge and nim ke kapsinge. Pangan kinsa siya self-examination siya. Mayan elvin tiyakalen kalmen munun lem ke pelel mo pred and nim ke kap elu siya nanan ka na fal si fena kel mo and nim. Paingen si pesira met pespas in Maslow's mas emanas. Ekatos misyatari. Skili fastol ngol singan. Kaya samram kunla. Katamasa. Pasamanyak ngi. Paingen si pesi ara met pespas in Maslow's mas emanas. Ekatos misyatari. Kat fin si fena tuni kat met. Kat fa tienanan kayak. Tasak ta lem katil nanan ke kat kai kat ta kat fatia we fela nisyak. Again, maslasha sikyak te mastagewa mataka ki sipin makulik makatara. Tasak ta masimasman yagingin ang fin kat si fena kensay kat ma asma sa fallas. Nakatin tera mayatain patat min na fish. Katin kain pasamanyak lang. Katin si fena tuni oyen mol lash. Metika di spread singi kanum ki kapsing. Namen efin asma lang sikat yak. Akat ace ke. Napafakni. Paingen si pesira met pespasin Maslow's mas emanas ekata misyatari. Narakikat si fena tunikat amit. Kikat si fena tunikat akatin si fena nanan kay kat. Nakat aksyo sila mga urine kat. Faloktan gifak si biyang mayin wangan si mal si kanchi na naknas na si kumke. Napa akademiyak la. Te mas na kayo makimakuluklan mo ito. Ifo nga fakangan. John sap tayo fastuan kitolo fakla. Mat tamalutut siyak sin. Mat luti. Siya kikulukpan ng elta elail isuste takun. Ya makuluklal si fena. Ka makuluklan babatamal kanina kiel. Siya tapuk. Siya kisipin makuluklal si fena. Kamakuluklan babatamal, anina kiel papanang elkun. At ako takalan kad inkainak akililya inil. Narangama masingan ngale me pound it too hard inkainak atayela. Tamasa masikyak ki masingan managewa enzimata ka pa. Elce maureikatle elusye manasyesh ngakum som na yorol opportunity singan taga na syesh kadin jiwen na convess fingat kensay mo lara ta safal na pamangan taga na syesh inakalimi lang sisilan katme payet patikyam makuluklara fin saksing dari sin no more na fin mga nash aktas nes mising isyuda fashion namit
Plan lan ka ta iltira lang ako min lonely ki makatashki. Pa fact la ki maingi. Kosin fakak makuliklos na sin si. E pragi si. Ta kos fakkain kaile. Brailan si machuos arlena kalim kake. Akum ni faksilak pienga mo. Test the spirit ki met makum leilenda ka ula ingani urungan. Kumfinti ta la spirit fakya ki met nga na me kaila fakya. Brailan si machuos arlena kalim kake. Nara kumfine pangon matsi inda ka na urung. Ina na kuminita na pay lalaus ka ta ka kalan ka inkan cash ko. Na fincha ka ba kat na kaywa na ramagunesh kat na kaywa na constride art lash. Inesam lang ako member ke munun Jesus. King ako munun body of Christ ka member ke body of Christ Skili kya to si kema kat na kayo of intensive spirit lasha. Katlalal fung isisinsi. Nara support singa Yalan na fan na pa taga kya kat. Kat paray na sinkat. Takeni. Yok nakipel makat mas. Kamay kayok taga na siya. Nara kipel si may pang eldang Tadal na mutali kung ako latari. Tatapan. Tang na del show. Pang an immediate response. Ay pa na may first responder ngige pang 911. Pang yung malan elders. Ta ako la sa ano. Kung sumnaron pang singan sumrela. Nara, the church should stay alert to pray for the healing of any who are sick. Kung de pray na ki Republican, kung de pray na ki Democrat, kung de pray na ki Xiaolong. Nara, inwengen o si mga kumata, anayin naman lokla ka asipek na ki body of Christ singa Nga, enan wangan guilty of hesitation lakum. Mayen, nga kung pa frontline yorik masilan gat nga. Asin ni nasita nakat na ako lang na ke. Fin bakat siya da, nga tikan tanan siya nga proy ke matlasken nga. Kat na kayo masi fan na yimutan gat. Nara, pa fact mo, kadin confess na sinsiye. Yok na kayo na sinkat. Kadin liye na payla, kat ene na napay siya, wangan siya kat niklak iya. Sitalik ma, nga ito, natos ko siya ay mga sinama, homeless mga samsam kin ki, wiklo, tolus homla, mga samsam benasil. Ngayon kinla, senriye, elchivena takat, kaki, mga si masya ulal papakapilar, inkain, ngas falaw ma. Man mitlet tunay siya tu wetnget. Naman pangasipre kum kadin dila. Artalig akos natas mit Washington nget itala. Dahil wiyot na we ma lay na as nget. Sisken na nga kumali we. Malak kum mit Christine kadin nalaliyatin. Tayo na nakindila. Megat ka na rakimangya. Nara, uskat me kadin da falen aksha fila mo dito siya saklo undilogon niya masigasgas nga ke gastlad Paul ke kala diyon gusto lang ako sin kasha usma to aslan siya sin siya ta ke ko wosara oinge kusak falye masaplan Christ Pange loving your neighbor as you love yourself. Ate siya pange. Naragi at samram ge praying earnest prayer.
ko matagagi pray. Ako min alena etala mana yok shipesi pabangon yok ngakum na kenge. Pauskat mi kat do falen shaflangela. Weapons in atikum. Most powerful resource sila kuma pa communication na singkat papa through prayers. Pakit pa pray lasha. El instruments nage healing, el instruments nage forgiveness, yakit nakmunas. El mighty weapons ki pelsinge, anake katike anche marichinge kadin din kashikat ke aske Ephesians papa na kuslige kesik masike kayange. Naknas kan kain usia masing ale yok shipe kadin kain tagaritkin. Kumvin babal dumana kum ni vaksilak ne. Kum som nige Ephesians sapta on gosh. Takum ridi fasingal lu singe. An share kum ndi masing yok shipe na ba ndi. Ki masing sikya ke kaya nasin machimal kaya siki nga alena kasi kita masih semanyak ki me first singalu ki Ephesians ko sa pangali. When mo chiga dash ke nge kadin na nalena be aware ke. Na man ro Ephesians ko sa pangi somne ke first singalu. Mayen dia unmet si bakat meunia. Angan fok yeneng yengo. Emet lem, ewal, engan kuluk malemi, maita. Ekalan welo shingi. Wasinge kadin na dila. Pange, meun si makat askenge. Ako pinloang na kailang kataliki. Kusin no kumeng, ang Kosin no kumeng nuk no kumeng meun nakewa makatel esut na siwas. The kosin ka into line katashikal devil. Mga taga na sikum ka din diela. Meun na yok si batas kenge. Akum di ka integit nonchalantly mo. O kum di na me mga manasim dengi mo. Mana yok si batas kenge. Met si mal kaya si kaya nga. El tika shamram kin na ki Dawagin ramram kin naki demonic, puksil simus, naki spiritual realms yung Mana yok si pang kat inan diila kat inan na pwede no kumang nuktukin mayon nan kat. Talik na tas ngesom nakilutute. Katale sin pe. Ora kat inan ta Brian katashwe da inflokasyon kat. Inwan masikyak na siltal. Nara katin kain orek makin resource si mauda ka na sishnge. It's a powerful resource in communicate na sin God through prayers. Na pangafakin na kila instruments na ki healing, na ki onwela, na ki forgiveness, na ki inkain na nakmanas kima kuluka. Na ki spiritual warfare si mga usi katindiyan na ki Ephesians ko singalusi. Manayok pange katinkain pray. Na si mama inansi kuma pa malan ka ata ini na ako in froklengin ako miki ka nga tayalik na shukfon nata siya kagantak ta siya kat shukfon nata siya kachit befast na may kat shukfon nata siya shikingat na living kat putekan la matayalik shukat takta siya shukat shibam takta siya shukat shibam takta siya shukikat papa refers siya mamakataro in the kat papalepa priority lakoma. Na kataga pray. God is pleased to use our prayers to accomplish His purpose. Ingantang the pokla enina. Efine el te usige pelpat ng siya tajakta el longke enina lasha. Ako min lalal fungila el flatikat. Na pakikat siyamram ke praying na fasingalit ko siyang efakla. Elight chalmate siya. Ay pa nang akum. Kumnong ke nga fak may dala. Ngon sinamay takyang sila prayam. Paul.
Matamalutut nga, papenangan si ma, lemelikia kasi nga, mga ako minorek makin. Kadi norek makin, kat napat sila lakan, hindi norek makin. Na Elijah, el metsi, as paulas niel, o epenakat. El prakin si paeta in fa wang enough, na wang enough patati, na fela ki yatolu tafo. Na si vid be prae, afna metal taka, inga sao me, fela si vid si svako. Pange, power si mataka ki prayer. Prayer is indeed powerful. Samuel Elijah. Kung finke akyoke me kalim nungki marichi ke Elijah ngai kum sum ke si to ko sa saplas ngalit kos fale ni ke saplas ngalal kor. Koyen praise la Elijah ngai ingishe besinge pa king apel to ko sa. El pa to ko sa lan behela. Nara ke kantes si madal relangan. Elijah prayed earnestly in wang enough. Na mo yatolu tafo wang enough. Na patogel pray nas off. Na mo afo fanin padatle. Na James Elric Makun scripture ke Old Testament nge in illustrate el ke rela usi pitchesi. Pitchesi el ke singe na ke nature of faith singe nga kuminentala. Sikyak na sin met makatel rek makan o meta siya aspaw niya hindi pa man kayo wakala papa na kay kum singe nara lusi sam sikal Ephraim palmo Ephraim papa mata tomas meta elaksi wo siya fakyayim tankat kasi pinorek malal kay kisya ka na laisik wen natal finlango komti akalen lalal fungilal orek malal takeni na orek ma. Lalal fungilal aksiwasiyak ke orek malal. Nakpayak masamas la sayinge. Eprem lalal fungikat, ekesipin lalal fungilal, kadel oyakal la simachiwaswas. Oinge pang-pangel kawaklan kat, inge kostila simadel aksiwasiyak kirin kat ke orek malal, etiya ke lal fungilal makain. Na dahil si pitse sige matayin ko siya nga rehab. Ay pa na rehab, matayin ko siya. Katil ta, oyakal siya machiwas kisipin orek malal. Kail ta kalang na sin kalngayak lan Israel, kashalos ke ilsa palos te, in kain ke sa kopenayin kenik. Nali wangan sima uklekat me katil demutule li mana kewa maten singa reapo fa keklam ten kososi akum finni na ke line lal chisesa ilakshaw naksige meto sapta si fasin ke long me ko jata inel reap ta ka beke al maten kososi pangish pesira ke senri lu somla ke wangan matin alu nga orala alu si ke yot na kewa yokshipe into ko shailan kata la meta makum tan ko shosi ka mit pisha pashi ka meshi mit washon kashi beauty of it is pa katle furokla makuluk na ke mawowo minsia na ke molela na ke chems me got fasingal si da ke akalemi na sis na ke Pelsima ar perseverance la como me perseverance yung pa la me mama upe masikya ko ar faseng sila kumge na faseng singan ke samram kunyak Ephraim pa na James Lucella so maganda fak mo eljema pasiselemet kamatayng so na elusi ke James na may gorfa singa jebak mo katangon mo elos met engan may nelos mo tayang la may kayok na silos kuslong ke mateng la sop
Ekosit talaman kashayek lan lem na sil ki saflaye. The lemel sisis la ki kaleng epakotin. Nara ana ki ngakalim yingi nga konvin mo lasha ki kadi suste ame. Anin siyen ne kaya suste ekin met kulu. Sisel pat ki dai makruklasha fin siaksing. Nangakom tafele. Please. Ot morton shona si filbana kashas nauron. Ayana win sanan desima usom me kashaplan babat malane. Mongo pas fukal kalin pikla volok o babase kashas nauron. Pangalapan lang sisilan kata sikong eh. Iletem dage siya sim darakang eh. Mena nga vak na siume te pang eh. Inakkalemi yokshipeyen gaslan katala. Elsa nga siya si kumintale. Nara kita ka vak ba ministry na care siya eh. Luti ki gaslan gat. In akkalemi na paye. Lang sinapay na sinmatwiye. Pachim sa ramram gangan. Napay ramram gangan na ki model ki katari ki meta na ki usien ramram gangan na ki me contemporary mama sikyak tesis pelngia kadin ngeteng peliela me kan kapsa na ki. Katapa ilita lakat met. We will make mistake. Tagadin itala, finne aspe mo kayok. Tarak ta testimony ma katkan liye, ki magel Ephraim. Reap, dan ko sosinge, ka finne so, kias nga takain akkaya kum, indakan kiasikat. Nara ki maluto singe taka samsam kin na ki, si fiasi mo asmi singe nga eh, pafak mo, a ministry of care and comfort. Lela malutisya na siya smisingin nga inu siya oyesi. Mga kumkain orek makin mamakaslan ga taka na siya skya. Inkain mga kumlaskyakin na sinmatwiyasya. Ke pasya ke oye in mind uplift spirit lalo sa. When kapan malutut na kewik siya nga elda ka faktla kadin kain taka worship, kadin taka serve, worship panagyalu akfalet, serve panagykalansap, nakita ka lasha, kadin taka masifan na, yedan kat falet lash. Naraki malutut singa katkan nga dang yela, kisamram ke ministry of care and comfort. Siya matlash ko siya nga lang asamo, siya fakakla, karangan yak, akoy. Napataka na siya kadin tala. Power of prayer siya nga kuminti, pulir siya yokshipekeo. Nakadin kain, alin Allah ang akuya na kaya, la fin na nagamtayin ko siya nga kadilarik makun, na nga kuminti alolo ki mga kumaskeo. Kadin tiya tafalu. Pailvakla, elo siya alolo. Eloswena na in me asya tayak ingap talela. May toingi at yanan ka mo elosya iskate na masin lem. Elos tafo luo inanaklalos. Finsya ka pa, nga kumindimda na fasya luwe. Inas conviction sila kum. Shame sila na convicted. Siya sila misya tuyang na siya, pangan masima, ekalala. Naltagal paptas na siya met Jerusalem. Paul el 4:4, orani masangan taga Kasha Church Jerusalem, manmanas. Nara, akaksikin kat, akat kanak sa fila malututa, pataktasik dawa klasya kispin, special luwa darakta, afin siyakin mo, din salitu, kaya on course, mga monitor kita situation siya nga na kat ka no rakil tudang na kayo pensionary school ka akadaya ke malutut ke Bible study siya kanda ka ko
The pangako marsh kimelutut si marsh misingyo. Kaksekin kimelutut wo matakain kashikat. Nange usi onso kongain kain kashikat metikikat fashilikat metikikat. The koking anaglin goes with maliki kasilu ki chat panel. Alas sa akin na ba eh. Tamdal Procula Nathaniel, Lomalap, Wikum Yang, Dikin Cham, Dikin Makil, Tamdal Frolain, from Lanak Lomalap, Tamdal Rose from 6122, Lomalap, Kylie Palik, Club Kitagaan, Kaksikin Gat, Tamdal Suratni, Shak Ben Water H, Lomalap, Kaksikin Gat, Tamdal Benita Nemeko, Glomalap. Wow, kali message to siya na Tamdal Kenya as always. Tamdal Rose. Na lumalap kikat kanta kayo niya. Lumalap kita kayo nila siya. Tigin Pauline from Manay. Ekos ki background ngan pangit kaya siya nga kasik kimulit to. Tawak na faali kadin kain ko aksafila front load singe. Sandria sima samram kunya kyok kipelan Henry School eta kata no inda ko aksasa yela me ko final kay la singe na pangpel si mo dang na me malutu singe kada capture fagana ke li na ke Sandria ke masimata ko ke Luke Chronicles stoingol fasin ke yang el tanong ko siurek man ke aulia aksasa ye na men kipel si mayen Northern Kingdom, Southern Kingdom, fashilik to gol, to sa Saul, to sa David, to sa Solomon, Rehoboam, Jeroboam, to kata tel na ngit si. Nara, ka final kaila si ngay, Elwis Suffer ki oya madalar kaya. Mayin tento ko si paganism, ngay na ki mix ye, ki malan kata. Napa-fast ni, pel silal to ko sa eska yang Eki follow ko nag-aksa siya yela. Aknasta sila tempo la. Follow ko na ko. May akflatiyan kafay na alakay lasing Na eki usik kaywa. Eki usik kaywa. Matlewa. North, South. At kan capture kat pa nag-pure and kin. Dalin masifan na ki kafay na alakay lasing may maurik na sinkat. Maurik na awak. Nagilang sinalash. So, el que orala na pangan opportunity si ma elash kia. Nara katfindi na ke oye mga chamram ke mising ya si mama stand out ke masing ya pa. Finish with mas. Elder sons of brigalos. Sense of caring for one another sing pa ashkia. Brigalos. Sapten for lalki makuluklalosan. Met is ka fa sing ka eis ke shan lem kum fin ashmalang si kumbiyak. Pangit ka damasang kaya. Siya kum fin kapsan nagi ka fin alakayla. Folok kya kinorek fokya in na mita. Ito fan na rikla timbal sila Solomon ngaya. Napa esa kaya ki folok onak nga. Isami esa kaya sinawatudut ki Henry makatil maleuniye. Sap ay siya fakang na sila. Parang asyakla kakade ka ni kalan na naklalalin te unikati. Pasikya kimalutut siya. El tafala mulalan yesngal mekos. Len sila na tao sin siya. Nara malutut ngayon encouraging na pa na siya mit masa. Kadin talakadil lang sikat na pa Na prela siya in wikat fasilik kewa. Tasak tamiti ka de proaksafian. Kade usi onso ko pa na matsang kestada. Makakiw siya ke first in last maitlila ke ula yaka. Apa nga tagas kilagat kan si Tekin nga.
Baik, lumalam si Metlash magostingan, Metlila ma yaklaun sa kungan. Ke dawa kia bange Metlu matagaspasa kemit basaya, Amber Jackson, na damdal ane, kan. Lumalapin wipa matwesta ke wasaya mga tikike porda ngayon. Damdal Kenye, damdal Rose, David, damdal Benita, Nemeko, damdal Sue, Ratni, damdal Rose, damdal Fullline from Lanai, Tikin Makil from Texas, Norton Everett, damdal Procula Nathaniel, damdal Rose, Tikin Paulin from Lanai. Lumalam sinkat ke Costa ka Supashak Pasewos, lang silang kat, naging akalamia katatangal awan ko slashan, devine katara pa palasha ta so kasingalan kos fasivak lamana ke wa finality assuring kat. Tapangay ako las na kila misingel ito, lang silal, katawkoy na taxi matakange, eda ka ke-exuda sa pasingalu fastolun kisingala kos. Si Fesingen vak mo siya fa in akes makin ye. Exodus sapta singalu hostolun gisngalakos. Napangen malutu si matataga kadin daga connect la Merrill offense sila na ki malutu si kisyan riyang mga siyang kilu chronicles longol stolngol fasya na kiyangan tolongolon kos na ki longolit kos. Mangan ka tataka inkan caption ni kayawa usye ka din agas magandi katlame malutu chike Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday caption ni na kayawa in ma phone siya. Siyandriya da katana katita na pay kanon malutu chima sumanyak kilo chronicles ton ulvasya na kayang kilongolan kos kilonlit kos kikatita kanon me week na ki kat tagay ko yang ya. Launching got ke. Na metiket fahili ko, no si Brian kain
Kaya kat fakat fashilik. Katagan ni Brian. Kat kulaw malap na siyum kat papa. Ke kaumakom esinasish kilen misingia. Kilang silom kom syul betafula mo lasha na kisilen sasya. Kat kaksagin kom kilamala wulom ke plan of salvation lom nasish. Sabay mawin kulo si fan na natum. Inda kalkiya siya kasak nasish. Kadin molgen, kadin fashken. Kishben kom chena langsi nasish. Inta falalikiko. Kat kulo malap ke kaslom. Akkay kat kadinetala. Wangin siyema kom tjekan tjena nakminas nasishke. Sayan kaskoging an batal. Inakkay kat kadin de rejecti. Sipen mise. Lan buen kulo si fan na natum vinsaksing. Shakel sarolla. Inela maguduklasyo. Tao sin luosomla. El pat kalakewa maguduklasyo vinsaksing. Usena siskasing kadin fashnamit. Itakin la akot la sa tepagosay pa inkasyaw. Katalal fungi lame lutima kom esina sisingi. Kaidikat, kolkat, nagimaswas paelo. Lela kalang pakoten lom, sisin silan ng dalamin wikat. Karangan kat, kifasa di klasya. Amen. Lumalap.